Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel of course namuntlha hi ta hi kha hi lwela hi kokwani Afrika man, leyi nga ta hi kha hi linka na General Gwavulani, hi linka vhele vhele na Gagash, leyi mhaka kona of course yi fambisanaka na kokwani Chauke and stuff like that. Yeah. Previous mi swivuleni vo tala mi swivuleni vhele vhele hi kha hi update about kokwani Afrika loko yi ri karhi yi hlasela General Gwavulani, hi timhaka to yi ku ya hlaviwa kwale hi general, mi nga ma hi hleketa mhaka yaleyo and stuff like that. However, after that live vhele vhele yi tlhe yi ve hi n'wana live laha swi ka fika swi ni hlamarisanyana ku what's happening, se hi ta hi kha hi nghena hi twa ku ku endleka yini manjheni laha. So nina ni ta ku munhu loyi a nga ni byela that information a nga na information yo helela kumbe ku lava ku yimela xitori ka mundzuku, loko ni ya hi swona mina na general hi hlanganini and then hi lava ku face na munhu loyiwa i tikume, and then a nga ha lava ku vulavula mhaka yo twisiseka hi ku ya yona le mhaka leyo of course yi nga kombisa general ku I mean yi nga kombisa ku general a yi hleva le ka mabunda leyi na vanhu yena vo karhi, se vanhu va of course va fika va hi fonela yona kokwani Afrika va tisa fayili ya kona. So ka previous video mi nga mi ni twini khari vula loko hopefully i ntiyiso, hopefully so, loko leswi yi nga hlaserisa xiswona laha a swi endlela ku yo va na information yo khomeka like ti-audio recording, but swi komi na kokwani Afrika information ya yona a yi ngo tiyani hi ku hetiseka mani twisisa. So I'm very sorry ka general leswi ni nga n'wi byela swona, ende hayi ku loko ni kombela sorry so i nga ku na n'wi chava, hayi khom i makumu na nwa a ni n'wi chavi, mara hi mhaka kombela loko la ku mina na yena hi hlangane, yes hi hlanganini and then hi lunghisa mhaka leyiwa, na yi vona hi nga ku luya mi vuriwa swona ivi a jika swin'wanyana. So general a nga titwi hi nga ku na n'wi chava guys, a ni chavi munhu mina and a ni chuwangi ma twisisa. So i ku general lexi ni nga ta n'wi byela xona, I'm very sorry general. General Gwavulani ni kombela ni khomela ka leswi ni nga ku vula swona kumbe leswi ni nga ku endla swona, a ni se tshama ni kombela sorry ka munhu mina. You are the one, hikuva ni twisisa ku ri yini hi vanhu van'we, i vanhu van'we mina na general. So like swilo swi lo fika and then loko swi fika ka mina guys wa swi tiva loko ku fika swilo ka wena like na BP ri henhla swo boha ku i va hi tindlela tin'wanyana ma twisisa. But loko se hi kha hi twa xitori xa yona kokwani Afrika yi ve unprofessional considering the fact yo yi ri munhu loyi va vulavulaka ni ri ka WhatsApp, so yi ve unprofessional because vanhu lava nga close hi ndlela lero u shuka mi fika yi n'wi bela riqingho yi n'wi byela ku ni twa swa so na so na so, and a yi ri haprove na yona ora mhaka leyi. And another thing swi nga ni hlamarisa i ku general ne general a yi zangi ku hi hlamula mhaka leya ni le ka TikTok koko vhele va yi solve swi ni hlamarisinyana. So mara what if guys, I'm just saying what if kokwani yi nga Afrika yi nga yo tlhavela swo ba mara no swi loko ni hlamarisinyana hi ku general a swi tiva munhu xi nkankaka mi swi loko kha ti faceana na the animal hambi swi yingo general va yi be hi mpama sweswiya but a ti hlamulana even online kha ti kombisana ku a ti chavani, mara hala ka kokwani Afrika a zangi swi fika ni helo so amoyini a ni twisisi ku what's happening. Maybe mi nga ni pfuna with an idea of mi nga mi swi twisisa ku yini n'wina. Loko hi hanya ka social media a hi tiva na vuxaka na yini. So guys loko tisa information leyi nga helela, information leyi khomekaka ku tlula ku i tisa swilo leswi swi endlaka ku hi holova ka social media, which is wrong. Phela loko hi ri so ka social media hi maxaka hi va makwenu hi fane hi khomana na tindzimi letin'wanyana ti hlamala ku ri
kasi phela vo hi hleka va ku machangani ma tshama ma ri ku holoveni machangani ma tshama ma ri ku endleni ka yini hi swilo swo ka swi nga ri swona phela n'wina ka social media ma swi kota ku holovisa vanhu kahle njhe vanhu va holova humeselana na swibamu va ndlanana na yini so guys ani lexi mina ni nga ta mi byela xona ka vusiku bya namuntlha mina na general a ku na lexi nga swi fana na loko ku nga ri na lexi nga ndleka mina na general hi ta va hi ri swin'we ni ta va ni ri kaya by June ni ta va ni ri na general i tata ka mina kumbe mina ni ya ka yena hi swi twini kokwana Afrika hi swi twini so way forward hi yini manjheni in terms of ku tiseriwa information guys loko munhu i ri na inani sweswiwa ka nkarhi wa sweswi loko i ta na information ka mina tana na video hi kona ni nga ta swi understanda so naswona mola ku ni holovisa na munhu yeah good point hi leswi a ni kha ni vutisa swona kha ni ku hopefully ka part 1 kha ni ku hopefully kokwana Afrika yi nga yi na proof ya swona swilo leswi a yi ri ku swi voni ku yi nga yi hlewuni mpela because swi hlambarisa nyama so as it turns out ku nga na proof ya nchumu yo fika yi byeriwa hi munhu wo karhi lo maybe a va holovena general kwale ka mabunda vhele maybe ku ve na tlexi yo karhi va vheta ku hi ta tirhisa general kokwana Afrika a yi chavi munhu va ku hi ta tirhisa yona to get to general gwavulanga so na loko ri swi humeleli mara a yi tisa fikiwa ku na proof ya swona so ixi ya kona i kokwana Afrika yi na proof ya swona so a yi nga va maybe yi vulavuriweni hi nge swi dispute sweswo yi nga va maybe yi vulavuriweni but a yi nga na proof ya swona i swi leyi nga kona swi ku hi sayitira sweswiwa swo a yi n'wi chava hayi hi le ku swi tweni hayi as long mhaka yi herisiwini hayi swi le ku twaleni section yaleyo a hi endza vhele so vhele mi swi voneni gagaxi na kokwani Cauka va kha va holova leswi swi nga swihundla and stuff like that mi nga mi swi mi kha ti humesela na tifayili and stuff like that yeah but resolution mi nga mi swi yi va kona laha kokwani Cauka of course yi nga va yi kombisa ku hayi va yi resolvini na gagaxi and stuff like that so mhaka leyi a yi khomangi kahle kokwani Afrika because hi fike hi vona yi fika yi endla or yi vula ka marito lama ka live lamo ni vulavula hi mfana loyi gagaxi like i mfana ntsongo ngopfu like a n'wi hlayeka nchumu luyani hi ngo ya n'wi komba vana va ba ma-twins kona phela wa hanya na nga fani kona hi ngo ya n'wi komba ba ma-twins mara ku lantiso this debate a ya ha tiyangi like vana lava se va humele rivaleni i va gagaxa swigagaxana ko ka ti-long videos guys a ni prefer ku va ni swi vekela swihlangi la because nkarhi wun'wana YouTube yi pfa yi penga at times so ni prefer va ni vekela ka ti-videos to koma ku loko ni kota ku edita fast so vana va yena haliwa ha karhi ku beef swi teka as a beef mhaka leyi winekaku because vana va tikomba ku ivi swigagaxani laha mani kokwana Afrika okay let's go yi n'wi rivalerini mani lava yi nga n'wi rivaleli ku ya swona mfana luya phela hi guys ani ku na swilo swin'wanyana mina vanhu lava ni holovaku na vona a va ni telelani va ni byela like va ni byela ka ti-WhatsApp ka yini ka Facebook or hayi mhaka leyi yi nga yi solvisa ku yini mara luya i telele ngopfu guys a vulavula kokwani Cauka a ku i Cauke a ngheni laniwa laha hi le makumu na nghena la gagaxi i vula kokwani Cauka a ku hi Cauke i ri yini hi Cauka a ngheni la ka mina la ni n'wi landza laha 17 sweswi guys na ku mi provhela mhaka yin'wanyana ku laha hi le makumu the end ya ka Gaza hi leti nghena gagaxi loko yimerini a ri hambi yo bisa kwini kokwana Afrika yi ti tshembini hi ncengi and a ni za ni vona yi challengiwa like loko generalize yi nga challenge laha se hola the animal simanjeni hopefully yi nga suka na the animal the animal swi komba na ku a titsetse lediya yi I think hi khoma kumiwa kona ku ta ku ri the end ka the animal because swi komba na ku general a ya ha hlamulangi ni mara mhaka leyi kota ku vona point ya kokwana Afrika ku mpela yo ya bana ma vona mhaka leyiwa leswa swa wena i ku i na mali mina na rendiwa na ndziwa tona ti-alarm leti leswi hungu hi na mali yini leswiwa wa swi tiva lexi xilebe na ndi i silini kumbe xilebe lexi na vulavula hi swi a ni lo hayara la hi double story ya mina ni lo hayara hi lexi xilebe lexi
na ti-alarm letiya. So i la ku wena i na mali hi kuma kwini wena? Hi vulavula hi swilo leswi nga swa mina. Wa ni twisisa? Nghena laniwani ku komba na nte. Hi, look, hi, not double, we can see it. It's a valid point. At least loko yo suka beef yi ta yi kha yi na swin'wana, at least yi ta yi kha yi komba swin'wana na ti-workshop yi ta yi kha yi ti komba. Hayi hi le ku swi tweni sweswo kokwani Afrika kwa ha ri siku leyi kha yi n'wi challenge Gagash and a ti tshama ti holova generally, so yo ku sungula even before so swo continue na sweswi yo nghena henani hi kokwani i Chauke, but a yi n'wi koti ra vumbirhi vanjheni, so koku beef to yini. Mi telela kokwani Chauke. Kokwani Chauke i ntangha ya n'wina leswi mi ngo khandziya mi chika i ntangha ya n'wina kokwani Chauke. Wisisani kokwani Chauke na nsati wa yena, hambi nsati wa yena a rindza kokwani Chauke i right guys. Mi nghena kwini n'wina? Mi nghena kwini? Mi nghena kwini n'wina loko boss lady a rindza nsati wa yena ku a nga xavi perfume? Phela vanhu lava va na ndyangu guys, va na vana a va fana na vo n'winya mi ngo lumbetiwa vana mi tlhe mi hlayiseriwa vana. Wa loyi nsati wa wena hi n'wi vona nga mbalanga, se sweswiwa i la ku hi byela ku vana va wena hi kha hi n'wi vona nga mbalanga a futseka. Me ni nge mi ncangi guys. Hayi as stated hayi vani va yena yeleyo point a yi winning simple yeleyo, va fana hi swigagaxana. Na nsati wa yena va va right. Hey guys, a mi ri kwini khale loko Chauke a hlupheka na nsati wa yena? Loko sweswi mi ta n'wi byela mi n'wi rhuketela hi nsati wa yena, swin'wanyana mi fanele mi tirha common sense, mi tirhisa mihleketo guys. Swin'wanyana mi fanele mi tirhisa mihleketo guys. Man twisisa sweswi mi ta ku Chauke i control-riwa sweswi a ma ha n'wi vitani ku i boss lady. Mina na ha ta tshama ni kha ni ku i boss lady. I boss lady, yes, hi rini a ri na yena, va khume vana lava va ri swin'we, n'wina a mi ri kwini? Sweswiwa mi ta ku loko se ku ri mi lava ku dyela n'wina loko mi ta ze mi ku Chauke a nga langutana na nsati wa yena, Chauke a nga twi hi nsati wa yena, mi lava ku n'wi hlayeka ka mundzuku. Hi swona mi swi lavaka n'wina ka gasi. Nghena la Gagashi ni ku yimerini, nghena. Mi twa kokwani Afrika hayi kha yi kombisa ku Gagash fika kha nghena ka live ya yona laha vhelo a swi ha endlekanga. I'm not sure if a ri a yi ri live a yi richangi that much yona 1000 views liwa live ya kwalayi kha yi n'wi khola ka yona and stuff like that. So na laha a ya ha khundzwe kha yi promisa ku yi la ku n'wi ba, so hi to tlula those sections ku swi repetitive a yo kha yi kombisa ku ya n'wi lava yi la ku n'wi napa yi nga n'wi landza ni le ka ti-birthday ta yena and stuff like that. Na mhaka leyiwa so hi ngo continue ka the last live hi twa ku a yi kha yi lwela yini ku swi nga repeat ngopfu swilo swo tala se mi swi twini ma vona mhaka leyiwa. Wena Gagashi wena swi tiva timovha teta hi ta wena i ta le mhani loyi a humaka kwale vukatini bya yena na vana va lava hi va wena. Wena i tshame ri busy hi ku ashu i nga va ndla nkarhi munhu vana va lava nkarhi hi mfana. Wa va tiva vana wena, vana va lava nkarhi Gagashi. Vona va lava swona sweswo tshame ku ashu i va ndle nkarhi mo vana i tshama i ri busy wena. So yi ta sukela ku la ku hi chansela requesta ni fika kwale nga kona. Mina ni nge zi ni ndla swona swa vakokwani Chauke va ku twela va tlhe va ku hayi swi lunghizini Gagashi. Wena Gagashi wena wena me lo no kuma mfana wena ni ilita hamba xibedhlele, hamba moxara wa vona Gagashi, hamba moxara leyi wa vona ku njhani, hamba moxara hi leti ni tani wa tona, hamba xibedhlele ta kuma za ku thola mfana. Kwase mi dyohelini mara kokwani Afrika mi ngo nghena ka nyika wena le ku deleleni the boys will be the boys. I vula vakhalabye ku vafana mara wena Gagashi wena wo delela wena mfana, wena wo delela yo Gagashi ni ku requesta laniwa ni ta komba ku delela sweswo. Yeah, as a vet hayi kha yi repeta sweswo yi la ku n'wi napa and stuff like that.
mi ngo to famba mphayipi wa kokwana Afrika phela van'wani vanhu va lwe hi swibakele ni loko phela se ko threat leyi yi kombisaka online ma i threat na case a nga yi pfulela loko yi ri yi lava ku n'wi napa a nga yi endlelangi nchumu but yi ri yi lava ku n'wi napa ayi a redze hi 21 sections ta different mala hi lo ni hakela yini kokwani Chauke no yi rhandza ni yi rhandzela ku pfuna community ni yi rhandzela ku pfuna munhu un'wana na un'wana kokwani Chauke yi pfuna swisiwana yi pfuna yini guys so a hi respecteni mani gaga xi tshama pfuna mani i to vulavula ku mina ni pfune miti ya 1 2 3 leyi nga na ti-RDP mara a hi yi tivi kokwani Chauke loko yo endla xile guys yi ta fika yima yi ku i ti 31 ta n'hweti leyiwani ni pfuna lava sweswo swa hi tlharisa hi kota ku swi vona ku munhu loyiwa i le ku pfuneka community i le ku pfuneka vanhu guys hayi leswi swo pfuna vanhu xihundleni a hi ku pfuna sweswo I disagree with that point na ku hi bibele leswi ku pfuna sweswo kokwana Afrika phela na loko ku ri swi ya ti-blessings to fambisana na xikwembu swo huma ka bibele hi leswi endlesaka swona loko i nyika a swilo swi nga voni hi tiko ni you give privately hi leswi xikwembu xi kotaka xi ku katekisa hi ndlela yo yaleyo or hi laha verse once mhano ka beef but Matthew chapter 6 verse 1 to 6 as you can see kwala mi nga swi hlaya ku a ni le ka beef mi ni nge swi hlaya but leswi yi va kha yi kombisa swona kwala loko munhu a kha a nyika fika a nyika a xihundleni no ti ku va munhu a kha a nyika like in public a kha a kombisa like power sort of ku hi bibele leswi endlesaka swona ku hi bibele lero swo ku na ti-charity leti hi ti vonaku hinkwato ti va ti wrong lero ti-blessings even if ti-blessings va ti kha ti va kha ti nga humi ka xikwembu because xikwembu a xi blessi swilo leswi kha swi endliwa like in public loko munhu a nyikiwa just ku va a fika a voniwa ma hi twisana na mhaka leyiwa leswi endlesaka swona sweswo sweswo vana lava mina hinkwenu requestani laniwa hi lero mate hi guys ni lava hina ni lava yini la komba example hi munhu wun'we la komba example hi munhu wun'we no n'wi ba munhu a va beyond repair guys no n'wi ba munhu a va beyond repair a admitiwa for 6 months na ta mi dyondzisa swin'wanyana mina vona guys i va ku leriwa leri vona hayi veteneta a redzi ma a ni tivi ku yo ba kokwana Afrika or yo va yi kha yi chance a redzi hi ta vona swo loko yo ba munhu ke leswi yi vulaka swona ba na swona a redzi hayi guys video yale mi swi twini hi summarizini leswi hi lava ku summarize swona nyimpi yi heri na general gagaxi le ku laviweni i la ku biwa hi leswo loko ku ri a mi nge zandzisi ka ba ni ta kombela mi tlekisa